lagi ya, nanti kena banjir. Bapak boleh mundur di kena bambu. Ibu boleh mundur di sini. Ya, kayak rame ya. Kendor. Kang Erwan, Persib juara, Kang Erwan. Udah akan terlalu receh ya. Jajan sosis, jajan.
Garis di belakang, ini nogarnya. Halo polis. Mantap. Hakim gimana ya? Menyala bosku. Kang, damang. Sehat. Gimana ya? Cirebon. Cirebon. Subang. Mana ganasnya betul? Bogor. Mantap Bogor. Banyak. Halo Banjar. Gimana ini? Lalu. Mantap. Delman menyala bosku. Miluan. Alhamdulillah Pak. Harga naik, aman. Itu Persib. Bisa saya pada itu. Gimana Pak?
Bule kemana? Bule, yuk. Hidup Tasik. Pak, Tasik, Pak. Loki Hakim. Nama yuk, Pak. Perwakilan Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat ini taruhkan ieu na jalanna. Mantap, selamat datang di Bandung. Bang, di mana, Bang? Ponorogo di dinya kan Ponorogo. Kalau udah standar kita langsung masuk. Persib juara. Dari mana? Oh, Bandung. Purwokerto ya. Banyumasan. Ah, ngapain? Purwokerto mah nyong Banyumasan.
Di mana Purwokerto, Mas? Ya, Purwokerto. Batu Raden. Oh, bawahnya. Oh, Taman Kota. Oh, Taman Kota. Dan ini dulu di mana? Di Saya di sini. Sekarang lawas. Sekarang lawas. Iya. Jakul. Kalangan, Buden.
Ya mirip mana sih? Asli sok arene ngira. Banu mortal. Mirip ya asli. Asli udah mirip. Cendaran itu.
Jarong deui wae. Wayang buta pangsisin palai mana palai eta pangasina lain-lain baga diri baga dengan di bageran
Bentar ya, Pak. Tapi saya nibar ya. Kayak Purwakarta.
Thank you.